इंद्र आदि इंद्र आदि बृहस्पति शपथ बारिधि बृहस्पति शपथ बारिधि इंद्र आदि इंद्र आदि इंद्र आदि इंद्र आदि 33 कोटि देवता स्वप्ना कोटि देव 33 कोटि देवता स्वप्ना कोटि देव लोड़ी के ही पारिले उठा बोले के नो पारिले ओले उठा बोले से लेखो से लेखो से लेखो से लेखो कोई सो पूरे वानाते कोई सो पूरे वाना सीधा करो से लेखो से लेखो से लेखो से लेखो रासेओ लेखो पद्म पादे पशुछि शरण सेओ लेखो पद्म पादे पशुछि शरण बोले श्याम घन नहु जन्म मरण जे बोले श्याम घन नहु जन्म मरण जे অনেক খাল ঠক মারো না রে कृपा তথাপি কি রয়ে তো পরিশ্রম কেতে বর্ষ পরে করি আছি এটা যাহলে এটা নূଆ দোকান ହେଲା ଯୋଉ 1900 ନାଇଁ କାମ ଏ ପରିଶ୍ରମ ତ ଆଗ 2009 2009 ଯାକେ ଦୋକାନ ହବା ଯାକେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ 9 ପୁଣି ନିଜ ଦୋକାନ ହେଲା ନିଜ ଦୋକାନ ହେଲେ ପୁଣି କାମ ଜୋରସୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାତି ଦିନ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ରୁ 15 6 ବର୍ଷ ଘା ପରିଶ୍ରମ ହେଲେ ବରଡ଼ ପାଇବ ମୁଁ ଗାଁଠୁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ସବୁ ଆମର ପସନ୍ଦ ଲାଗା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ମୋତେ ଠକ ଗଲେ ଖାଲି ଖାଇଦେ ଗଲେ ଖାଲି କହିବା କଥା ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲା କି ଆଉ তাহলে দীর্ঘ 9 বর্ষ পরে তো পরিশ্রম হয়ে যাচ্ছে নে কই বহুত পরিশ্রম করে যে কথা হাত তো ফাটি সারা খাও এটা সই যাবে না দিব কি হবে না বোর্ডরা সব সরিয়ে যাবে না হেলো বোর্ডরা সব সরিয়ে এইগুলা খালি লম্বা লম্বা আছে দেখি মুড়ে বাবা করবা স্যার দেখ বাবা কোন করে জানদি अब ओकरा को लगा गया वो बेटा हो लगो ना सारे नहीं जानते हो लीजिए সুতা দিয়া হজি ଅନେଲି ଠକ ଆଉ ଦେଖି ତାପସ ଭୂମି ପାରିଛୁ কোন করিবা কষ্ট ମଠର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ
ଏପଟେ ଚାଲ ଏପଟେ କ'ଣ ବାଟ ଏଟା ପଳେଇଲ କି ସଲା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସଲା 10ଟା ଅଛି ଏବେ ତାପସ ପୁଣି କହିଲା ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ବାହାରିବି କେତେ ନାଟରେ ମାନେ ତୁ ଛାଡ଼ରେ ଖାଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ चलो उठो उठो हाँ तो सब देखुच देखिया लोकर भागे देखिया लोकर भागे कह जाए काट चिर काट चिरी सारा पर से खाइबा होची पेटे खाइबू आज काठ हाणिबार आपणकर मुख्य उद्देश्य कौन मठ आमर एटा मठ किसी उद्देश्य ना पड़ी रही कौन आज रबार पिले सब मेल हो डाकिले मुझे चल जा हमारा बाड़ा तो आमर हमारा बाड़ा आमर है पेशा आम सीना कम करुचु लेथ कम इंग्लीश कहूँ इंजीनियरिंग हे तापस कहूँ इंजीनियरिंग वर्क से क्यों गाँव बोली कम कौन ना गाँ गहली कमार आम लुहार को पिटी बाड़े सुलकैगिरी बोधे कमार इंग्लीश मुझे भावे मुझे पचार कि कम मुझे कमार कम तेणु कह भाई कमार मुझे उन्नत धरण कमार एकाड़ा तुम गाँव में लुहा बाड़ आम लुहा बाड़ हमारा धरी बाड़ू तुम एटा कम 1969 अभ्यास बाड़े बाड़े द्वारा ठकी अभ्यास तो कम सब थकी पड़ जाओ बाड़े बाड़े तुम किसी बाड़े नथिल बाबू खूब बाड़े जाजी खूब काठ चिरा है मठरे এইগুড়িক তার সব প্রমাণ खाली
ହଁ ଆସିଲୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ବିଲୁ ବାବୁ ଦହି ବାଇଗଣ ଟୋଟାଲ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାବୁ ହେଉଛି ଆଜି କହିଲେ ଆମର ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ଦହି ବାଇଗଣ ପାମ୍ପଡ଼ ସେତିକି ଚାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ତ ଆମର ଦେଖ ତରକାରୀ କି ଦହି ବାଇଗଣ ଚାଲି ବିଲୁ ବାବୁ ଦହି ବାଇଗଣ କରୁଛନ୍ତି ତରକାରୀ ଭାତ ରେଡ଼ି ଡାଲି ରେଡ଼ି ଖଟା ବି ରେଡ଼ି କ୍ଷୀର ଭାଇ ଏଇ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାଠୁରିଆ ଗୀତ ଟିକେ ହବ ଆମକୁ କହବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥରେ କାଠୁରିଆ ରହ କାଠୁରିଆ ନ ପକାଅ ହାଣି ଶୁଣ କାନ ଡେରି ଥରେ ରେ ଏ ଗଛ କାହାଣୀ ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ନାହିଁ କାଠୁରିଆ ଆଉ ଲେଖବାଲା ମହିମା ଧର୍ମ ଆମେ ଲେଖବାଲା କରୁ କାଠର ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛର ମହିମା ଧରେ କହିବା ନା ଖାଣୁ ବନ୍ଦ ଇଅ ଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ମହାଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବନ୍ଦ ଇଅ ଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ମହାଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସିଅ ଲେଖ ପଦ୍ମ ପାଦେ ସର୍ବେ ଖୋଟିଛନ୍ତି ସିଅ ଲେଖ ପଦ୍ମ ପାଦେ ସର୍ବେ ଖୋଟିଛନ୍ତି ସେହି ପାଦେ ଚିତ୍ତ ମୋର ଅପ୍ରମାଦେ ସେହି ପାଦେ ସେ ପାଦର ମହିମାରେ ଦେବେ ଅଗୋଚର ସେ ପାଦର ମହିମାରେ ଦେବେ ଅଗୋଚର ବର୍ଣ୍ଣି ନ ପାରିଲେ ସ୍ୱର ସତୀ ନିରାକାର ବର୍ଣ୍ଣି ନ ପାରିଲେ ସ୍ୱର ସତୀ ନିରାକାର ମୋହ ଛାର କାହୁଁ କରି ପାରିବି ଗୋଚର ମୋହ ଛାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଯେ ଅଟନ୍ତି ତିନି ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଯେ ଅଟନ୍ତି ତିନି ଭାଇ ନିଗମ ପଥକୁ ଗମି ନ ପାରିଲେ କେହି ନିଗମ ପଥକୁ ଗମି ନ ପାରିଲେ କେହି ଯେ ବଣା ହେଲେ ମାୟା ମୋহে ପରିଭ୍ରମି ଗଲେ ମାୟା ମୋহে ପରିଭ୍ରମି ଗଲେ ଯେ ବଣା ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶ ଦିଗ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶ ଦିଗ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପୃଥ୍ୱୀ ନବଖଣ୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପୃଥ୍ୱୀ